U krugu kompanije Enovitis, koja je ovlašćeni uvoznik i distributer vinogradarske i vinarske opreme, mehanizacije, osnovnih i pomoćnih enoloških sredstava i ambalaže, danas je organizovana prezentacija profesionalne vinogradarske mehanizacije i opreme iz programa svetski poznatih firmi iz Slovenije, Italije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Reč je o mašinama koje predstavljaju inovativna rešenja u poljoprivrednoj proizvodnji, kaže direktor kompanije Enovitis Nebojša Nikolić. To je jedan od programa koji će sasvim sigurno u budućnosti biti jako važan. Postoji jako puno razloga za to, ali jedan od najvažnijih razloga je upravo taj što ćemo u perspektivi imati sve manje mogućnosti da organizujemo kvalitetnu radnu snagu, jer svedoci smo da pogotovo u poljoprivredi trenutno imamo nedostatak upravo tog kadra. Vinogradarska mehanizacija je nešto što treba da nadomesti taj nedostatak i svedočimo o tome da upravo proizvođači vinogradarske mehanizacije sada sa što većim brojem inovacija pokušavaju da dosegnu do krajnjih korisnika, do proizvođača, do vinarija, odnosno do vinogradara. Ovde danas imamo prezentaciju više programa. Ja sa zadovoljstvom mogu da kažem da imamo u gostima francuskog proizvođača Infaco, vodećeg planetarnog proizvođača u programu električnih makaza. Dalje imamo prezentaciju italijanskog brenda Orizzonti, koji danas nastupa sa svoje dve mašine. Radi se o međurednoj mašini za obradu i uređenje zemljišta oko čokota vinove loze i druga mašina je mašina za zimsku rezidbu ili za predrezidbu sa kojom se dostiže ušteda od čak 70 do 80% radne snage. Nakon toga ćemo imati prezentaciju i traktora Case, izuzetno veliki američki brend. Sa ponosom mogu da kažem da smo izuzetno zadovoljni što su oni danas sa nama ovde i finalno imat ćemo prezentaciju jednog kvalitetnog slovenačkog proizvođača koju će organizovati gospodin Borut i koji je praktično proizvođač veoma kvalitetnih mašina i među najboljim mašinama u odnosu cene i kvaliteta. Tako da smo na današnjoj demonstraciji praktično stavili fokus na to da krajnjim korisnicima predstavimo šta sve imamo u ponudi i šta je sve to što može da im pomogne u budućem radu. A koliko je interesovanje za inovacije? Interesovanje je veliko, najviše iz razloga koji sam naveo i generalno vi, bez obzira da li se radi o manjim, srednjim ili većim proizvođačima, svi imaju podjednako veliki problem sa radnom snagom. Drugi razlog zbog čega je interesovanje izuzetno veliko jesu podsticaji koje vinogradari mogu da ostvare konkretno za ovaj program, koji se očekuje da bude raspisan i u decembru i koji svakako pomaže krajnjim korisnicima da lakše investiraju i da lakše nabave ovaj tip opreme. Koliko je kompanija Enovitis postala prepoznatljiv brend na tržištu? Pa Enovitis je, da kažem, izuzetno prepoznatljiva kod nas na terenu. Mi smo generalno uvoznici i distributeri za Srbiju, Crnu Goru, Republiku Srpsku i za deo asortimana čak i za Makedoniju. Tako da je Enovitis regionalni brend koji je izuzetno dobro prepoznat u svim ovim zemljama koje sam naveo i prepoznatljiv je po tome što u svom asortimanu ima izuzetno kvalitetnu opremu. Kompanija Enovitis postoji od 2006. godine. Osim prodaje, pruža i savetodavne usluge u projektovanju i opremanju vinarija, vinograda, kao i tehnološke savete za proizvodnju vina i rakije.